Menta kasngi ha kasngi balas sedang ya ka dorbar liur jong ka KHEDC kaladon kata kajing ya tainya bat kajing mi no jong ki liang persya napo ka dorbar ha kani kasngi kajing bomhun bat kajing mi no jong kini ki liang persya hapo ka KHEDC kadai hadin ba nakaliang jong ka isi ka bala yalam da ka VPP kalawan ra ya kata ka mang tingkat kabapura kentup ru ya ka supplementary expenditure kaba nakaliang jong ka liang persya hi kila penpau ya ka jing bomhun ya kani nakadaw ba ki ong ba kani ka jing wan ra hi kade kabalat naki kendon jong ka KHEDC te halor kani hi nakaliang jongi ngilayo ben ya keren ya unong yalam jong ka liang persya bat kumju ru ya EM in charge jong ka finance bangin sutu kambha halor kani kamat kabalami menta kasih po KHEDC. Kadaw hi ka bakongsan ka bangi walk out no menta naka yang dorbar baro ki MDC jong kaliang yete. Kadaw ka bakongsan ni kalong kumba pilai haka first session ka bamut haka kelas step. Haka ba nakaliang ka jongi nakaliang jonga kamtam kom LU bat komju kongres bat baro ki member kabangi peni ya kajing bombiang jong kani ka budget book shwa ba UEM in charge on table ya ka budget apo ka house kum bajulong ka rukom kena kaliang ka jungi ngilalap ba hakani ka budget book hakaba ki don kini ki head ki sub head ki baper ki bapan ya kajing mang pisa nakabanta ka senam ajar absan rio haka grand number 1 jong ka GED kalapau kawe ka subhead ka bakiong ka supplementary expenditure 24-25 kabalong siklur pralak laifu arhajar plus pak propo bat kumjuru haga grand number 6 kabade jong ka legislative haga niru kalami kaju ka kentin kabaong supplementary expenditure 24-25 kamut arteli ki supplementary expenditure ki reflect haga ni ka budget book kai kani ka budget book kani ka budget book kadai ka detail estimate kaba kajing pan pisa jong ka isi kalong ba hang ni la reflect hang nu don kam ya kani ka pisa haki ki heads haki ki sub head nakabanta ka jinglot ka bakumnu ban siu tulop yanu yau a ne yau b yau c ka reflect lot hang ni terne ka balengo kalong ba kumnu kani ka supplementary expenditure ka reflect hang ni ngalaris ya ka objection ka jonga ka point of order da ka banga kedew ya ka article ya ka rule 111 ka rule 111 ka ong syai ba any supplementary expenditure lani supplement additional amount lani supplementary demand kadai ban wan hakadur hapo house hadin bangila pa siwa ya ka budget kani ka full budget ong no menta kadai jong arhusan ka baladap mo ngan keren ni ka baladap timenta haka isi ka bamenswa kiwanra SD kiwanra kata ka supplementary demand lani ka supplementary expenditure haka ba kidon kam pisasyo takadaw kiwanra house ka approve ka bamut katu ka supplementary demand jong ka arsausan kalakun ladat pelut nak benta arsausan tika ka kamram jong ni isi pat kalong bantek ya kani ka arhusan arhun real ti hau penai march kini kani ka isi ka kamanra ya kani ka full budget ka warai ka board of account ka balungo kalong bahaka ni ka board of account ka khamdan kani ka supplementary jong arsausan namar ko mga ong mani house kani ka supplementary arsausan kala ayak te kalakut lada pelut kani bisa kabamut mentang ingin pan pisa biang nakabentaw arsan na real te haka porba ki kani ka isi ka shimti ya kani ka isi ka khamanra ka full budget or ka board of accounts te menit haka board of account kila ada include ya kani ka amount kabakiwan ra biang menta supplementary expenditure arsausan kila ada include haka board of accounts nakabenta ki jingmang ki baper kabadai bat kutulop jong kinong tray te haba pila regularize haga board of account kumno mentapi perung biang ni menai IEM iong ba ngidang syu ngiwan ra atau por ngi kampoi perkhat ngi kam kemi benya atau kata kalah mo ban pria pibat ika syuki pidai IEM jong finance pidai CEM pidai ka isi pila mo ban long so irresponsible ban jai kum kata ka juba po hau kani ka pen long bakimpat tebet ka pen bakilong bakimpat long fit ban run ban govern lani ban sensyar hang ni po de sekonsel kabar habangala ajimut menne
ba weng no ekani lani ban rectify ekani ka banga kadau mentan supplementary expenditure balai namar hakamin budget amla ban penrung iketir supplementary demand cannot be inside the main budget. Judan practice hang no lagalong haka state budget, lagalong ka parliamentary budget, kamut ka supplement ka supplement. Kamut additional amount. Ka rule 111 ka allowed ya kata ba pinwan ra da kata. Tinre ka balengo kalong ba UIM mentan wat hadin bau Sherman ngasoban ai kuble yu Sherman bola sngap ya kejing keren kejungi kejing dawa jungi la adjon ya ka house. Perhat kadika history kadika scene ka baningkong ban create history la kalong ha district council lani 4 juja ki wiki assembly lani ki state council ban ong ba hapor ba president ka budget hab adjon ka house first time kani ka peni ka peni jing bombet peni jing bombeang peni jing duna mo tina ta kadang ngi ong wat la tar ngi ong to ratify te wan ra ngin ab yang hadin ka arbaji le ka balengo dawan arbaji ki pen hitriang ka jo ban habang aku dia ke rule ki ong ba penban hanam don rule ka bakhang mereka don ka rule pat ka balak kedau te ka 111 kala kedau syai ba ka supplementary expenditure di banon ra hadin to bi pacha tiga pat ka rule ban khang pat tahi kamut balak khang ba himla ban ra ka supplementary hapo kami budget na ta kadau ba namar baka budget kalong ineffective kalong unconstitutional ka bampat julek menu na ta kadau na kalian kejungi persya bat ngim kwa bani shimata hakini ka si hapor introduce ka budget kita ka stand kejungi ka balong very clear pila abandon ka jingmut ka bari pila abandon ka salandat jong kane Henry what break the rule le da ka jing start ka jong pi ka ta ka shong ka jing start pi pio so mene house ki ong ba bang ibu ya kani ngisutu ba kani ka amount kani ka tulop jong kitu kinong tri ki basya be mangani kani ka kam ka don hapo akut ka case hakut kadai ya ka appointment jongki ka baki terminate ya ka appointment ka jongki kam dan jing adai ba ka budget ya ka budget di ban mang mentap hiap siu tulop iki namar bakakut kala ari state iki kila yo yang ban join hiap siu tulop ni banai jun kan jong jing start jongki kan kum nu ban include ya kata tulop jongki mdei ban wan ra ini gentin supplementary 24 25 kani ka bangi kan tang di 25 26 te bali pinwan ra biang hang ni te 24 25 ngala ai nuk sa men ne ngia pi ngala ong ba hakasnem ka baladap ong no haye ngati khau ngamang ban bam khau siberni Henry ha bakut usnem ngadon kam khau sa siberni kamut arberni ngabam khau hakasnem ka baladap te naman tangan ni ka arsan arfun rio hatongan tho biang bangan le 1+1 siberni dengan tho be ngong be menta usnem dengan thit no arberni kadi ban long kum ta kan te ka juru hang ni haba fimut ban manggai ka kamut haba lamang pelut ki kini kitieng ya kata ka kies sapo ai kut ki khen ba la da jok maki la da kiram gitu kena kamut mendon kam siu tulop syu yaki katam lele kala ban long ba kilamang hang ni phim pelut kam lele kam juk tai kata Henry mdei ban ong ban le hakani ka dur ka ba pin break pada ya ka rule Bapin break ya ka procedure haka ba ni present ya ka budget. Na ta kadang ni shimbet bagani ka tingwara in budget kalong unconstitutionally. PE mentan po house. Ngila pen iga tu kisah lah nama bele they have the numbers. 4 judan ban introduce ya ka budget da ka voting. Mo apa introduce ba? Balik kita lihat da ka voting because they have the number. We don't want to run this easy or to run the council with the numbers. We want to run the council with intelligence, with capability. Kata kani kabangi hapan pan sutu habangi sunsyar hang ni kamdai ka number kaba arais hari kani ka jing syamphang kani ka jing start ti kumnu phi penyai kata ka syong haki ringi ngila peni kata ka daw ngi min syamenta harba introduce ni baik ki legal way ki bangin sim ngimpat ya thu menta tang bangin nom syong thai namar ba ngi yale ya kani kamdai ka right jongi namar ngi yang ngi la jit du pai ba banwan hang ni po council ngi ha ban protect ya ka interest ng council ngim kwa ba kani kan create president haki tem ki banwan kan haki longdin ki banwan
Ngim ko akan create ke bad president ke bakum kani ke bampak juja menu-menu. Kadang we will consult our legal advisor, in consult ki lawyer ki babiang, bat ngin sepet kai ke bagi depan. Iki paro nak kebor hadian ka even foldi mo jam kasi ke banding kong jeng ka dorbar bat kila don to ki jam ke jeng work out ka dia kai ki dan dia tai ke debat ka budget ngai suka non to komni ki buat sebab hi pek ma hadian ki jeng ki arli ke dorbar ka sim ke banding kong jeng ka dorbar balong ha menai march kadon ka drama on the first day itself kadon ka drama kaban nak kalian jong nanam kalian tu luar rakyat tu ke jeng paman ra ka isi kalau di bawah jeng khat no jong misi bari jong seorang ma kadon ka drama mataru kasih ka first day kadon yang ka drama ka bedi bat ka jeng objek joki banon ra ya kini ka budget speech dan rai ni ka pangan ka por ba nak kalian jong ka isi kan ya bawan ra ini ka budget kam cuma don kan ko ka maki keno maki mo mangisu menyalam bakala mangisu ban be kam ka andi kala pek ha nembo karbonon ra ka budget ke chule tang jap kom se mo ka silong tang ti benta mo ba pengyo ka het ya ka ba kam judon ka het ke por ko mansua ten re ka chong ka jing start ka isi mo ka chong ka jing start ka isi ka chong ka jing start ka finance department man bu yuki het khang ba kanam dan ka jing ta ka be dai ba ka jing tikam ka jingi ka jing sab kepada bakal konsil kejungi. Bangga pi baru pemedan meneh apa yang terbar nama di mala work out road deki option pi ya mirak sebar akapor ba puli yang finance ya ka budget. Ketika sin ka ban mingkong ketika sin berngong kadon ka budget speech ru mana kalian jaga isi kadon ka budget speech bahkan wan rakno ya ka recruitment committee. Ketika di ka promise kadon ka budget speech bangin pentekam no shan ya kan diru ya ka recruitment committee. Dan setiap kemudian ki member ki prosedur jong kan ka recruitment committee kabar part ketika sin ke baningkong ka ba nakaliam jong ka isi kalau nak budget ru ba ya ketika trading license gading print ya ki trading license kan de show ka ba aiwa shaki wai ndai kan le hi da ka department setiap balai ni syam hi bahkan print hi ka isi ani ka department ya ka trading license baru sikata hakini ki isi ki beradab ya ka trading license ka renewal ya ka trading license renewal juga trading license ka syong khasan spa ka wei tang ban print sangam ni mo tang ban print ya baru ke jinton kam ban check i dokumen ban check ya baru ke jinton kam lale ada ki staff juga district council tang ban print ya ka renewal ya ka trading license ka badi khasan spa tang ka khalai spa la yo ya ki brio ke basu outsource komot kila badi ki rusimat dan menun ngiptep kini ki ba outsource ki yo khalas spa ke district council ke yo tang lai spa tidak man berdor pi kata tangan print ya kat trading license ke babun ki kam le de kinong trai joka department komo joka trade department para nyila ban le kam tara nyila ban chimti hi mangi lamba jongka trade department ban print hi ya kin di trading license kan kentiu ya ka revenue jongka district council sya komba 100 lakh sistem berdor pi 100 lakh sistem kan kiu ka revenue jongka district council nang nakadaw mangi chimti hi ban print no ya kita dengan sen ya ka baros kata asu aiwa sikiru simat ini sikio panikta nanta ka baaru iso kaman sibut ba nakalan jong finance bat ki officer kilawan ra kenika di ka surplus budget ka bambot babon ka jengmi ya ka jeng pelut mo kani kami di namaram nakalan jong ngi ba kum dan kasi basang jong kasi nila penduna yi khat jong ki step ka member ka bambot i duna nanta nila wengot ya baru ki komiti kepada nak isi ke barem ki thong ye ki komiti ke bom sutu so thau su don chairman don secretary don ki member ki bayo honorarium tip su ke jeng pelut bat kanin lama ini jingle bari jengi mangila wengot ki baru ki komiti ki balang unnecessary ki bom dan kam kan anyo tanggi katakan ki komiti badan kam kala bangin penkunai ya ke jeng penukisa jengi ka district council balingi kunai bangin sutu baka district council jengi financial position ini kata jeng sa kalong kam dak dei ka bakhan itu terutama in finance seperti bagi kata ile kini khnang ba kanam don kono ker jing kata ya ka council bakam tam ya kinong trai jong ka council aku apa yang tu opinion bagi don ki casual ge jong kinong trai casual ki thong na ki sinam ki berdap ke baka tulap jong ki tulang tang sangajar si menai atau mengingin put saya tak bisa inam sosen si kinong trai bepi ki ba one trai man nakasni
simnai bat kiyo tang sanja ni ngan kata kacing perkhat tang ira ding perkhat ru nang ta kin nang trei jok jok jadi kata orang yele ban gunai ya ka jemplut ku jungi bat lamba jok ni ka badia bara ya finance ru nyala ban le kumta tengi pen pa ko jing sosi mo man ne kala kacing ong tu do kham ta be nong gilan ye tei ong ba thìมันยังลำบากลาถึงมันรักกับบริษัทกับบำชายก็ใช่กันนี่กับบริษัทไม่ได้คำชายนี่เราอยากตัวเหตุอันตัวขนังบ่าที่ไปบักกันชายยังไม่ชมดังกันกันกับปันปุริมั้งกับชมดังกันกับปันปุริแต่ยังkata kacing lang illegal galang legal ai ki besok kita benda hangi ngis no ba kadehi ke babe ya ke bakum ke house ina penyatai tina kata bat si finance sebatai bai pi kacing kon ra ini kabatพี่อยากไปได้แบบตัวสอบเหตุกับบ้านนักเรียนช่วงELOมันเนี่ยรู้อีหล่าองบักลองอีเล็กกันอีหล่ากะลีรู้ดักไอ้กระรูพิวันระอย่างกันนี่ก็สอบเหตุนั่นเองคิดจริงๆคำดอนฮีร์กันนกกระรูกับบักขังยังงี้รู้บ้างเลยกี่ไอ้กี่เวลาดูcucianดูมันช่วยกับอีซีเลยกับสังบันคำมันวระไอ้กันนึกสอบเหตุกี่แบบทำไมกับฮับกี่เป็นเลยคำตานักคำตากระจิงยาจุกคำที่ini berda sub head ibang ibu yang kata supplementary expenditure tu kabang ibu kanang specifically bet nak bentuk araja arpusan kalau betik kum ka cing benta bala dakat don kan no kono ka kis ke ba arais nak benta ban penlut ya ke benta ka bali ban penlut ngin haban shim na itu ibenta kan dia ngat ka syai kata kam dai kai nama la cia ba ka don kan no ka cap taba ngihaban penlot la ngim don lepa ka bangila mang na kanen na ingin penlot kata ka digijin kali tadai halor ita ni syuan ra itu supplementary expenditure bahkan long lepa haga sip site na ka banta chung yadin kan dai na ta kata bale sil lang don kam lam ta kiwe ngin sepet ka tung kujing dawa chung ka kam pi kujing shisha kan ne ka di tang ka sop head ke bingawan ra kam dai la ka balong in violation ya kan ka rule sis pakat we ka di tang ka sop head ka bakisi kala banwan ra kam dai in violation chung ka ta ka rules pa kadai be ka bakren chapang ka supplementary demand ke bikong lada kan no ka kis ka arai sadin chu ka budget ka ba hadin bala mang apa ka budget ru la shem badang don kam extra ka jing don kam ka ba mi adien ka ba mut ka isi kan sawanra ya kata apa ka house bandon kata ka supplementary demand kat kun ka rule sheet pak kira kira ramro ina persyang ban pai ban kmi benia ben paben kat ka bangila na ka banta ban wanra nang kong ya ka ta ka bangi ong ka jing baik ke jing renti hakirukom chung jing penyat kam per ban na kata kadau ba kipor kina nang ya naka we ka banai aga ba menta ngi pois kini ka benta ka bingidon ya ka session ban penya chakmat ka bede ka mang tengka ka jungi hadin ka jing ya perkhat benia ka jing ya syong bahan ka benta ka ban pet benia kum bangilaong banginam penlut kai penserwa kai na ka benta ki bisa jung council kadai kata ka bangi wanra ngi frame ya kaneka budget ka jungi ya ka bangi wanra kaneka sngi lang baka budget speech ka chunga but kaneka ju ka budget speech ka ba ngi wanra madal sngi kadai ka ju ka beteng ya ka thong ka jong ka isi ka bangi kren na du manchwa kata ka long ban yele ka bala banteng kai ya ka jing penut phot ki bom sok khaw ban pen bah ban pen bet ikir kom ya troikam hapo kaneka council ga jungi bada ka juk por ban ya rengkat ketum ka jinglong jingman juga ne ka juk ka ba ngimla kiar ya kita ke jingkela ke bawan leng ba ka science but technology ka bangin hap ban ya rengkat ngimla ban mon syui sa sedien te kata ka di ka thong ka ba khmat ka ba ngi wanra ya ne ka budget ka jungi bada ka ne ka jingmang ka tengka ka jungi mentaru na ka benta kani ka budget ber habarok hot ki department ru kadai bet specifically ka long ban poi sya kata ka thong ka bang yang nut ho ya menta ngimla ban ong bang ngin la ya kata ban pendep ya ka kata simpor rei kalenti ke bangin ya namar ngishim ya kani ka wei bala dangim sedang menta ka jingkeli ka long lanung ngin sedang den ta ka daw step ibarat wat apreng ka jinglong ka jungi ka ba kumong yam finance yam development mene ba ngimlong financially sound hadu kata ndengi persyang banile kat bala na ka benta ban penbit penbiang
ya ki cingdon kam ki department fair ga jungi bat kerpang ya kalong ba kanam numi kum kino ki banjia halin habur kum achia shiki wei pat council ya ka ba kan long isat met la kalong kata kom kita ki benta ki ba kadang ga jungi won ra